Hello guys, welcome back to new video. Cái tin gang gang bell nya happy. Người ta người cái nó thumbnail tay title cái nó already Simon Pike na. Tam ni cái happy cái finally result ang khasini ITI ni. Cái tin ni video to amon tin kok chala ni ten rok bai. Mane ani result bo mahai rok ka na ang pass da ka na ang fail da ka. Omorong tin rok no chala nya ke bo subject bo sung marok malakya. Cái tai sini government ITI telamurani sini ICTS and trade ni bisingo sabo top rok mar kam rok tei ang rok no share khainai ngan rok video no skip khaibani rok paithak jala nai tong adi ga sini result langka ke miao result langka ga mia tang horo sini result langu horni 10 pm os result langsigo ga on ga horo gang video rok khalia next day o khachina ni tong ata ga mia sini result langka ke nrok to khana mo sukuna ang pass da ka na ang fail da ka ke nrok no sasinai ani result bo mo hai ka ke ang ke pass ka ang busung mark man ka ke ang 583 mark man ka total sini 600 ni exam go do 600 ni exam ang total 583 man ka ke percentage so na thang ke prai 97% ang mark kata ke belek na tong thongjak ang wan so go me je asarok mark phai na hne ta mane ang ke 550 rok soro moi tong mane 583 rok phaglak ne anga sik khasong is tong ya gi rogo nge phage belek ne tong thokjak ang nge bobo subject bo sik mar manka ang rong no saikhana ora ang nge bobo subject ang sik mar manka rong ang tak sanai nge trade practical tongo sini practical tongo ta practical total 250 exam ngo arashone practical sini exam ngo arang marka 249 mark manka ang ang ta kisa trade theory tongo trade theory nga sini 100 exam ngota ang 100 exam ang trade theory busung man nga 98 man ka ang belakino tong thoksa ka 98 pura ekta mistake siwang ang simon tong ama ekta mistake sini hine ang rong sai ra video ko kaisa simi sarsano saya samia nei amono saya kata nge kai pura full mark ma kamara 100 ma kamo nga ta kisa tong employability skills nei amo ka ke 15 exam ngota aro man ka 40 aro 40 siman siwang 40 man kata 50 exam ngate kisa tongo formative assessment ngke formative assessment 200 ngo amo ngke ni assignment rok ni attendance rok kai tai ni behavior rok amro kabang mana nai 200 ni nguta ro exam ngke aro mangka ang 200 ni exam 196 manka ngke total 600 ni exam 583 mark kata ang belai na tong jak ang asa cost of climate ni ani cost ni fall ka hamno man ka ma haita ke sini government ITI telamura ni bisingo sabo top mar sini ICTS ni bisingo ka ke narak to sayana usung to kana sabo man ka ang no man ka ke ani to 583 ke second no tongo 547 tongo ke tai ango 550 ni saka ka sura ang khorosa simino second tongo 547 ka third tongo 514 tongo 14 by 13 by 14 bro gana borok tek ni bagai khorosa borok top 3 mark kata kai telamura ite sini ICTS and trade ni bisinga ang top mark ka awai ta ngate khorong ne ke wansa kang tiprasang ang no mark kata top 1 ga ke sini farewell program roknai imprawo kar top 1 2 3 mane 3 jona no first second third o 3 jona no award is the gota every year no joto trade ni borong no je trade ni sab top first second third mark borong no award rok reja gota ga sini farewell program nai imprawo puja rong ni pore rogo sunggan haima tong ta bisa lewana angke after rogo sing award dak mana ta belek tong thokjak award no mana mususu khaisi after no video khai phunong nai ang angke narok to simon khana ani result ok bom haing ka busuk mark man ka bo subject busuk man ka gang top da ang ya narok da simon khana just narok no ok kisa share khanyan bagai nang video snama ta tini narok no jate share khanyan ni narok baca chop samoi nang ani exam ni barok phunung ko kan rong no result lok to phunung nang he tiba bazirok bahai rong kha ke nok to saiman no khena bahai kan result lo kai video am srong nai kai narok bai next vlog ko katal vlog tui do tinu malai pinai ngete kisa kok ta ko channel ani channel subscribe khlai video na please subscribe khlai like share comment khai di